الرحمن الرحيم. Урматтуу мусулман бир туугандарым, өткөн сабакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы өткөн сабагыбыз көп дин душмандары пайгамбарды артып сөздөрү менен шылдыңдап, алардын арасында Мухаммадтын артынан перзент, улуу перзенти калбайт, Абтар деген кезде пайгамбарга эмес, Хадича энебизге өтө оор келип, Хадича энебиз кайгыргандыгы, каарыган себебинен пайгамбарга да бала төрө бере албагандыктан кайгыргандан кийин Аллах табарак ва таала инна атайнакал каусар фасалли лираббика ванхар инна шаниака хувал абтар бул сүрөнү түшүргөндүгү. Андан кийин пайгамбар эч качан ошо өз жолунда токтогон жок. Балки динибизде адамдар кыяматта ар ким өзүнүн досторуна карата өкүнгөндүгү, яума яузу залим аля ядей, кыяматта адамдар колун тиштеп Yaqulu ya leytani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila, attыңай пайгамбардын жолуна түссөм болмок экен. Ya waylata, o ахвалыма вай болсун, паланчыны дос тутпай эле койсом болмок экен. Ал мени дин жолдан азгырды. Мага дин келгенден кийин албетте шайтан инсан үчүн инсанды коркула турган жаман душман деген аяттар менен өткөнбүз. Бүгүнкү темабыз баштай турган эмне эле? Исламу Хамза. Hazreti Hamza'nın İslam dinini kabul alıp Müslüman bolusu. Marra Abu Cahil yevmen bir rasul feazahu ve şetemeh. Sabaktan burada bir nerseni eskertip koy. Ötkönde men öte sabaka berilgen emek kanda. Inna ahaffen nasi azaben yevmel kıyame Abu Talib. Kıyamatta azabı öte jеңил Abu Talib boğulot degende kebir sözümde Abu Cahil dep koyupmun. Abu Cahil emes. Tuğrası Abu Talib. Kıyamatta en azabı jеңил Abu Talib bolat. Abu Talib'na jеңил azab alganın sebebi paygambardı korgop, paygambarga jölök bolgondugu üçün. Anın azabı kanday dese, kıyamat gününde anın tamanın astına dozokton bolgon bir çok koyulat eken, al çoktun ıssıktığından meyisi kaynayt dep. Oşol Abu Cahil dep jiberippin. Keyin kebir talabalarыбыз aytты, Allah razı olsun. Ol negizi hadiste Abu Cahil emes, Abu Talib. Albatta insan adaşkandıktan, je şaşılgandıktan, je sizlerдің сүрүңүздөрдөн сүрдөп adашып койгон экен. Hazreti Hamza'nın Müslüman bolusuna emne sebep boldu? Abu Cahil janagı paygambardın en düşmanlarından birisi, din düşmanı. Kündördün birinde paygambardın astından ötüp baratıp paygambarga ötö katı uza berdi. Vaşatamahu, paygambardı ötö jaman sözdör menen tildedi. Var Rasul sakit, paygambar ün çıkpaydı. Faqama sallallahu aleyhi ve sellem ve dakhalal mescid. Paygambar janag Abu Cahil'din jaman sözdörün tildegenin sökkön uqqandan keyin paygambar masjidi haramga kirdi. Wa kanat hunaka jariyat tasma' ma yaqul Abu Cahil. Oşol kezde paygambardı Abu Cahil tildep jatkan kezde, sögüp jatkan kezde bir kul kız uğup turgan ele. Falamma aqbala Hamza min as-Sayd. Paygambardın atasının bir tuğanı Hamza uğdan kelip kaldı, mergen eken. Janagı paygambardın sökkönünü uqqan jariya kul kız çurkap keldi dagın Hamzaga aytты. Ya Abu Ammara, Hamza'nın Ammara degen balası eken. Ya Abu Ammara, Ammara'nın atası. Atakun anta bis-Sayd ve ibn akhik Yuhan. Sen go jırgap uğda jürösün, mergençilik kılıp. Ölüp kalgan Abdullah degen bir tuğanının balasın biröw aşatıp tildep korkulup atat. Sögüp jatat. Kordop atat dedi. Sen bolsa jırgap uğuçuluk kılıp jürösün, mergençilik kılıp. Fagadiba. Tuğandık nerse bar. Hazreti Hamza açuğlanıp ketdi. Wa dakhalal mescid. Mescidge çurkap geldi. Wa Abu Cahil jalis fi qawmihi. Abu Cahil qowmdor menen lider bolup şeýetde kıyın bolup süýlep jatdylar. Faqala lahu Hamza, "Tashtumu ibn akhi wa ana ala dini?" Kelgençe Abu Cahilge, "Sen alı menin kaza bolgon inimnin balasını tildeysin mi? Men anın dininde tursam" dep jiberdi. Dinge kirelegede. Biroq tuğandyk berimdүүлük eme tutup ketdi. Men anın dininde tursam alı sen, menin bir tuğanımdın balasını tildep sögüp jatasın mı sen dedi. Tashtumu ibn akhi. Summa darabahu bi qawsihi. Andan keyin özü kötörüp kelgen jaası menen bir çaptı. Abu Cahildi.
Fasara rajul min bani Makhzum. Abu Jahil'din başından kan aktı. Makhzum degen urudan ile Abu Jahil. Makhzum degen urudun adamlar bar tura kaldı. Özünün tuğanına taraf bolup. Vasara Banu Hashim. İkinci taraftan Banu Hashim Paygambardın Hamza'nın uruları tuğanları tura kaldı. Fakal Abu Jahil. Abu Jahil bul jerde turdu da iki qowm uruşkanı bara turgan kezde Abu Jahil ortada turup aytdı. Da'u Aba Ammar. Ammar'ın atası Hamza'nı jön koygula. Fa inni sababtu ibn akhihi sabban qabihan. Men bunun baykesinin balasını öte jaman aşatıp tildedim ele. Benim başıma tiygen janağı ja al tatıktı. Men oşo aktı belem dedi. Emne üçün tilde jön koygula dedi. Bul anı uruş çıkmasın degen maksatda emes. Anın maksatı Hamza'nı urbagıla jön koygula men albatta anın baykesinin balasını aşatıp tildedim ele söktüm ele degen maksatı uruştu toktotуш üçün emes. Oşol sebepten çındıktan da Hamza musulman bolup kalbasın dedi. Bul emes, oşo Hamza'nın musulman bolup kalusundan korkup uruştu toktatdı. فعلمت قريش أن الرسول قد عز وكف عنه بعض ما كانوا ينالون منه. Andan keyin Quraysh bildi, payg'ambar tarafqa bir cho'ng kuch o'tdi. Jahiliyatda Hazreti Hamza, Hazreti Umar öte cho'ng adamlardan biri o'silar. Cho'ng iyilikli adamlardan biri Hamza musulmon bo'ldi. Fazahaba Hamza ila al-Habib wa akhbarahu bima qalahu. Andan keyin Hamza janağı yerden chiqdi da payg'ambarni izlab keldi. Muhammad alayhisalom izlab keldi da bo'lgan o'qiyani aytib berdi. Wa annahu la yasla'u an kalamihi. Kelgenden keyin aytdı, seni tildegen eken, baya kul kız aytdı. Andan keyin barıp anın başına çaptım, başka bardı okuyan aytkandan keyin Peygamber'e aytdı, men ozumdan çıkıp kettir. Men anın dininde turganda emne tildeysin dep, biroq men jigitmin. Qaragla jigitler. Men sözümden qaytalbayım dedi. Men musulman emes ele. Anın dinindemin dep aytıp koydum, emi sözümden qaytpaymun dedi. Fa a'rid alayyal islam, maga islamda arz kıl dedi, kabul alayın dedi. Fariz aleyhil Habib sallallahu aleyhi ve sellem fa aslam. Peygamber İslam'da düşündürgenden keyin Hamza eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Allah'ın barlığına birliğine güve verem. Muhammed sen Allah'tın kulu cana elçisin dep kalima şahadatı keltirip musulman boldu. İslamı Umar. Hazreti Umar'dın musulman bolusu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Könçe qaragında hurmatlı musulman bir tuğan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde "En-nasu kel-ma'adin khayruhum fil cahiliye khayruhum fil islam iza faqihu fid din" deydi. Adamlar ken siyaktı deydi. İnsanlar ken siyaktı. Al kenderdin cahiliyatta İslam'dı bilbey жүрген kezde kanday bağlı bolsa İslamga kelip İslam'dı düşüngönden keyin İslam'da oşonça bağlılığı var, İslamga oşonça hizmeti bolot deydi. Misali alimindi tapsanız alimince bağısı var. Altından altınca bağısı var, brilyantça bağısı var. Oşonda ele adamlar da ken siyaktı alar İslam'dan burada eldin arasında kızmatı menen, ilimi menen, tutkan ordu menen kızmatı olsa İslam'da düşüngönden keyin İslamga oşonça bağlılığı bolot deydi. Oşonduktan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem könçe kolun kötörüp Allahümme aizzil İslam'a bi ahadil umarayn. O Allah'ım İslamga küçük kuvvet ver. İslamga sığ hurmat bergin. Eki Umar'dın birösünün musulman bolusu menen de Peygamber dua kılatılar. Birincisi Amr ibn Hisham Abu Jahil al. Amr ibn Hisham, ikincisi Umar ibn Khattab. Ekoten qowmçulukta murda, jahiliyatta İslam'dan murda, qowmda tutkan ordu var. Başka çatkan ekoten jetişken el, bulardan korkkan, el sıylagan, fiziki jaktan, moraldi jaktan, ilmi jaktan, bardık jaktan jetişken adamlar ele. Uşa ekoy birösü musulmanlığa kelse, Xuda kalsa Allah'ım bizge iyilik beret dep. Peygamberimiz dua kılatılı, Hazreti Umar'dın musulman bolusuna emne sebep oldu. Birinci. Ama İslam'ı Umar fakana bit tadarruj. Alemi Hazreti Umar'dın musulman bolusu akırındık tepkiç menen boldu. Birincisi. Al vakfa ula. Kana sallallahu aleyhi ve sellem şedidul gılda ala din. Kana radiyallahu anhu şedidul gılda ala din. Hazreti Umar dinge öte karşı adam öyle. Oşandıktan bir alına turgan sağa hurmatlı musulman bir tugan kebir adamdardı qarap bul tengirçinen iş jakşılık kelbeyt dep egile. Kudayım oşoga iman berip koysa munan adam bolbayt. Bu alkaş munan ümit kılba debeş gerek. Hazreti Umar dinge öte jaman oroy mamle kılgan dinge en katlı düşman ile. Ve kana nabi yad'u ila al-islam ve Umar yatba'uhu ve yaqulu lillazi yasma'uhu ibta'id. Qarang, uşunday darajaga Peygamberimiz davat kılat. Mana davatga jirip musulman bir tuğanlar. Siz davat kılıp atkanda kim sizni tostu? Hazreti Peygamberimiz davat kılganda Hazreti Umar daim
пайғамбардың артынан елші болады екен да, ұқпа, айтпа. Кімге келіп сөйлейін десе, ұқпа, кет. Ұқпа қыла мұны дейді. Еш пайғамбардың артынан түшпейді екен да. Дайым елші бол, мұны ұқпа дейді екен. Фақала лаху саллаллаху я Умар, ма татрукини лейлан ва нахаран. Күндердің бірінде пайғамбарымыз Хазіреті Умардан жадағандықтан, я Ибн Хаттаб, Хаттабтың баласы, же күндізі, же кечесі жөн қойбайсың бұл мені дейді. Күндізі да кечесі де еш жөн қойбайды екен да. Қайтты дават қыламыз. Қараң, урматтуу мұсылман бір туған. Еш жерде Құдайға шүкір бүгін бізде біз қанша дават қылсақ, башқа қылсақ, ешкім араласқан жоқ. Қазір пайғамбарымыз дават қылған кезде Умар келіп алып, ұқпағыла, кет. Бұл жалғаншы, бұл сиқыршы, бұл жинди. Біріншісі. Екіншісі. Канат ли Умар жария аслямат. Хазіреті Умардың өзінің бір қызматкері бар екен. Құл аял бар екен. Ал мұсылман болып тұр. Қара, Хазіреті Умарға мұсылман насып қылып алған ислам, Хазіреті Умардың үйінде қызмат қылып жүрген қызматкер құл аял мұсылман болып тұр. Фахаза ядрибу хатта анхакаху залик. Бая құлды диннен қайтасын деп аялды ұра береткен қамшымен чарчап қалғанға чейін. Елестетсең, чарчағанға чейін чарча отырып қалады. Фақалат лаху, күндердің бірінде раса ұрып чарчап қалғаннан кейін мұсылман болған аял айтады. Унзур кейф атабакаллах ва қауани валлаху ләмәт. Көрбейсіз бе Умар? Аллах Таала сізді чарчатып қойды, мені иманымды Алла күшейтіп қойды дейді. Мені ұрып чарчадыңыз, Алай менің иманым күшейіп отады десе. Валлахи ма атабты. Жоқ, қасап ішем чарчаған жоқпын деп тұра қалып қайра соғып баштайды. Намысына тиеді. Әл-вақфа сәлиса, үшінші тепкіші. Кана Умар язхаб ли ясхар ва яскар. Хазірет Умар күніге түні барып, достарымен арақ ішеді. Мен айтып атқан алкаш деген, көрің, алкаштардан да үміт үзбеш керек. Аллахым хидаят берсін. Барлық адашқандарға иман берсін. Амин. Маастықай күллем, күніге кечесі достарымен барып арақ ішеді, құмар ойнайды. Вазата марра лам яджидхум фақарра зихаб илал Каба. Күндердің бірінде баяғы вечер отыра тұрған жерге келсе, құмарханада жоқ достары. Алкаштар жоқ. Хазірет Умар айтты, не қылам? Кабаға барайын деді. Листима иля ма яқулул хабиб. Бүгін Мұхаммад тағам нені айтады екен бар, Мұхаммад туғайын деп Кабаға келді түні. Саллаллаху алейхи ва саллям. Кесе пайғамбарымыз намаз оқып жатыптыр. Пайғамбар не қылып жатыр? Түні. Алкаштар, башқалар құмар ойнаған кезде пайғамбар Кабада намаз оқып жатыр. Жанына келді дағы Хазірет Умар içinde айтты. Иннаху шаир. Бұл ақын, төкім ақын деді. Бұның сөздері ошон деді Құран, машалла. Бұл деді, бұл адабиятчы, бұл төкім ақындардан деділі пайғамбарымыз ошонды Әл-Хаққа сүресін оқып атты екен. Намазда қай сүрені оқып тұр? Әл-Хаққа. Ол içinde ойлап отады Хазірет Умар. Бұл шу төкім ақын шайыр деді. Пайғамбарымыз أعوذ بالله من الشيطان وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. Сілер иман келтірмеген бұл шайырдың сөзі емес деген аятты оқыды. Қала анда içinde айтты. Изан кахин, анда бұл бақшылардың, көз açıqтардың сөзі деді. 42-ші аятқа өтті пайғамбарымыз. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. Сілер есіңер қалмаған иманға келбеген бұл бақшылардың, көз açıqтардың сөзі емес. Ал ойға қаршы аят оқылып жатады. Қала изан махуа. Төкме ол болса, бақшының сөзі болса, Алла андай не деп içinde ойланып қалды. Алла Хазірет пайғамбарымыз 43-ші аят өтті. Танзилум мир раббил аламин. Аламды жаратқан Алладан түшкен Құран. Фахафа Умар вазахаб. Умар қорқып кетті, шашып кетті. Умардың içindегі ойларға бар жауап болып жатады. Фақарра Умар зата яумин қатлил хабиб. Бірақ мұнда да тәсірленді, қорқты. Bir күн айтты, бұл Мұхаммад ата менен енені, аял менен еркекті, қоғамшылықты ата бұзып атады. Мен өлтіріп құтылам деді. Қылышын улады. Аннан кейін пайғамбарды өлтіру үшін жөнеді. Ва хуа фи тариқи илайхи истау ахад сахаба. Ачуланып бара жатқан кезде бір сахаба көріп қалды. Хазіреті Умардың бара жатқан барышы өзі походкасы башқаша да. Көздері дальный жақтырып алған. Өзі башқа ниетте кетіп отыр. Bir sahaba buldu, бұл жамандыққа кетіп тоқтатты. Фақала илайна я Умар. О Умар, қайда барасыз деді. Не дейді? Фаджаба ла ақтулу Мұхаммадан. Мұхаммадты өлтіру үшін барам деді. Мен анда елді құлтылпасам болмады деді. Деген кезде
Janagı sahaba. Fakhafa sahabi ala nabi. Peygamber üçün korkup ketdi de aytdı. Farada an yuqa sayr Umar. Umardın yolun buruğu için aytdı. Ataqtul Muhammadan ve uhtuka atba'athu. Sen peygamberdi öldürem deysin, sen özün karındaşın da ona musulman bolgon dedi. Sen özün üy bileňdi başkarıp al, karındaşın musulman bolup Muhammadın yolunda жүрse sen Muhammad'ı öldürem deysin dedi. Peygamberdi yoldan buruş gerek Hazreti Umar'da. Ve beynema kanat uhtuhu Fatima binti Hattab jalisa ma. Al kezde Hazreti Umar'dın Fatima degen karındaşı musulman bolgon ele. Bundan biraz aldın okuya kaytalık. Hazreti Umar oşonda baratkan kezde din üçün hicrat kılıp Mekke'den ketem degen bir aksakal menen kempiri töösüne eşeğine jügün жүктөп жатат. Emne üçün Mekke'den din üçün başka jerge barıp Allah'a ibadat kılıp din üçün ketebиz деп. Hazreti Umar kelet da kүйөөsü үйgө жүктү көтөргөн кеткен ayal eşektin janында турат. Жол болсун. Жүгүңөрдү жүктөп калыпсыңар dedi. Janagı eni aytты. Din üçün kıynadыңар. Allah degen üçün, Kuday degen üçün bizde öte kıyna verdiңер. Dinimiz üçün köçüp ketip atabız dedi. Degen kezde Hazreti Umar'a tege karap, Peygamber'in duası Hazreti Umar'a tasir berip kalgan ele. Hazreti Umar, sahibakumullah. Kuday silerge joldoş bolsun joluңarda dedi. Ne dedi? Sahibakumullah. Allah silerge joluңarda joldoş bolsun dedi. Şerik bolsun dedi. Ayal oylanıp kaldı. Umar күнүгө bizdi talkalaytılar. Bugün Kuday jol bolsun, Kuday joldoş bolsun dep kaptır dep. Köyösü çıkkanda suyunçular, Umar bugün özgörüp kaptır. Umar jana ketip atabız desek, Kuday silerge joluңarda joldoş bolsun dep aytты dese, bayağı aksakal Hazreti Umar'dın uşunday dinge katı düşman ekenini biletile da. Karap turup aytты, vallahi Allah'a kasam içe men eşegim musulman bolsa da Umar musulman bolboyt dedi. Menin eşegim dindi kabul alsa da musulman al Umar bolboyt dedi. Andan keyin janagı sahabaga joluktu. Hattabdın Hazreti Umar'dın karındaşının atı Fatima. Kүйөөsü menen Habbab yaqraunal Qur'ana. Kүйөөsü jana Habbab degen sahaba menen Fatima'nın uyunda Kur'an okup atkan ekenler. İzan bi Umar yaduqqul bab. Umar kokusan kelip eşik takıldatıp kaldı. Fahtaba Habbab, Kur'an uyretip yatkan Habbab degen sahaba jaşınıp kaldı. Ve akfa zawjihal musaf. Kүйөөsü olsa Kur'an'dı jaşırdı. Kүйөө olası. Uyrenip atkan özü jaşındı. Fafatahat Fatima al-bab. Fatima yine ece olsa kelip eşik taştı. Ve dakhala Umar ve daraba zawjiha. Umar kiriş menen kүйөө olanı soktu. Knockdown. Faqala lahu bi şeca'a. Ve daraba zawjiha. Kүйөөsүн urdu, jana karındaşын urdu. Karındaşından kan ketdi. Faqala lahu ara'i al kinayt fasadal Fatima ve dakhala Umar ve daraba zawjaha faqala lahu bi şeca'a. Ara'ayta in kana al-haq fi gayri dinik. Karındaşı kan agıp jatıp aytdı. Ey Umar. Eger çındık senin dininde emas, bul jakta bolsa ne kılasın dedi. Körbeysin be Umar, akılına kel. Çındık senin tarafta emas, hakikat bu tarafta bolsa ne kılasın dedi. Fasafa hatta saqata alal ard. Kayra bir çaptı, karındaşı jerge jığıldı. Alar. Fa'adat kalamaha. Keyin sözün kayra kaytaladı. Ey Umar, közüңde çındık senin jolуңda emas, bul jakta bolsa ne kılasın dedi. Ve kana bi yadihi sahifatul Kur'an. Jığılgan enenin Fatima'nın kolunda Kur'an'dan bir parakça var ile. Berçi kolundagın dedi, ber okuyun dedi. Faqalat Fatima aytdı. Ente raculun najas. Sen najassın dedi. Najas degen söz bulgangansın. Bayağı adamdan ajragan tuvaletdegi nerseni najas deydi. Araktı najas deydi. Kandı najas deydi. Siydikti najas deydi. Oşo gusul kılbagan taratalman sen najassın dedi. Kim aytып atat? Karındaşı. İzhab vaqtasil. Sen gusuluň jar, barıp gusul kılıp tarat kılıp gel bunu okuş üçün dedi. Bunu okun gelip atabı? Tarat alıp gusul kılıp gel dedi. Hazreti Umar oylandı da bir okuyun da. Barıp juunup tarat alıp geldi. Kur'an'da aldı da Kur'an'da okusa Taha suresi. Kim baldar? Taha'nı açıp berçi. Taha suresini açsam. Faşarah Allah sadık. Taha suresini okudu. O Taha suresinden 5-6 ayet. Hazreti Umar okugandan keyin jüregi imanга, İslamga izilip açıla başladı.
Fasalan Habib, пайғамбар қаяқта деді. Мұхаммад өзі қаяқта? Фақила ла хуа фи дарил арқам. Мұхаммад пайғамбарымыз Арқамдың үйінде деді. Арқам деген жас бала барды, ошоның үйінде. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Таха. Көп уламалар Таха бұл сүрелердің башында та he менен келген. Кейбірлер бұл пайғамбардың исми дейді. Ясинде де пайғамбардың исми дешет. Бирок эмне болбосун муну муфассир Аллах Таала өзү билет. Ма анзална алейкал Кур'ана литашқа. Құранды сага бактысыздык үчүн түшүргөн эмеспиз. Илля тазкиратан лиман яхша. Құранды Алладан коркуучулар үчүн эскертүү үчүн түшүрүлгөн. Танзилун мимман халакал арза вас самавати ула. Бийиктеги асманды, жерди жараткан Алладан түшкөн китеп бул. Бул аяттарды окугандан кийин Хазрет Умарга кайрылуу болуп аткандай болуп атат. Бул бактысыздык үчүн түшкөн эмес. Асман жерди жараткан Алладан түшкөн китеп. Буну окугандан кийин пайгамбар каякта деді. Пайгамбарды Дарыл Аркамда дегенден кийин ал Дарыл Аркамдын үйүнү көздөй Аркам деген жигиттин үйүнө келди. Фаата Дарыл Аркам сумма даккал баб. Хазрет Умар келе жаткан кезде Хазрет Умардын жол жүрүүсүнөн походкасына адамдар билет эле. Дарыл Аркамда сахабалар 40-ка жетпеген сахаба ичинде пайгамбар аларга дин үйрөтүп, динде ушундай отурат эле. Сахабалар титиреп калды. Умар келатат. Умар эшикти такылдаткан кезде карап туруп айтышты, Умар деди. Умар кылычын асынган, кылычын улап алган. Сахабалар барды коркуп калды. 40-ка жетпеген 30-дан көп сахаба коркуп атат. Эмне үчүн коркуп атат? Баягы башкача айтканда Меккенин рекети да. Hazreti Hamza анан алды мусулман болгон беле? Hazreti Hamza айтты, токтогула. Жакшылыкка келсе мен бармын деди. Жамандыкка келсе де мен жооп берем, коркпогула деди. Эшикти ачыш менен Hazreti Hamza Hazreti Умардын колун кайрып моундай кармап алды. Билесиңер, кармагандан кел. Пайгамбарды бош кой деди, жөнөс. Бошотуп бер келсин деди. Бул тарапта сахабалар отурат титиреп, бул тарапта отурат коркушуп. Hazreti Umar Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына келди. Бирөөн келсин. Пайгамбар ушундай отурган жерде Hazreti Умардын туруп жакасынан кармады. Жакасынан кармагандан кийин, Умар, сендей акылдуу адамдын мусулман боло турган убакыты келген жокпу деп туруп урганда жерге тизеси менен чөгүп калды отура. Отурган жерден жакасынан кармады. Умар, көзүңдү ач. Сендей акылдуу адамдын иманга келе турган убакыты келбедиби деп жерге урган кезде тизеси менен жерге кагылган казыктай дүп деп түштү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Hazreti Umar жөн эле жанына отургузуп келме айтырса болобу эле? Болот эле. Бирок эмне үчүн пайгамбар жанагындай эме кылды? Жанындагы коркуп жаткан сахабаларга коркпогула, мындан да күчтүү бар. Сахабалардын ички дүнүйөсүн, моралын көтөрүү үчүн, алардын духун көтөрүү үчүн пайгамбар ушуну кылды. Hazreti Umar отурган кезде тизеси менен тизеси пайгамбардын тизесине тигилип түштү да, "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва аннака Мухаммадан Расулуллах." Күбөлүк берем Аллах жалгыз сен Мухаммад Алланын хак пайгамбарысың деп келме айтты. Сахабалар бардыгы Аллаху акбар, Аллаху акбар такбир айтты. Ошол Дарыл Аркамда отурулуп, мусулмандар сүйүнүп Аллаху акбар деген такбирлери Масжиди Харамга Меккеге угулушту баарына. Фата дар, фаахаза بمجامع ثوبه ثم نطره نطرا حتى جس على ركبتيه. ما أنت بمنتهي يا عمر. عمر قachon to'xtatasın ушунуңду? Hazreti Umar'dın musulman bolduğu kelime aytdı. Birinci sözü qaragıla. Faqala ya Rasulullah alasna alal haq in mitna aw hayyina. O payg'ambar, ölsök de, tiri bolsak da biz çındıktabızbı? Hazreti Umar musulman bolgondan keyin birinci sözü, o Allah'ın elçisi. Biz çındık yoldabızbı? Peygamber aytdı. Qala bala. O Umar, belki biz çındıktabız, o çındık bul. Faqala Umar, fa fima il-ihtifa. Anda emne üçün bette jaşınıp oturabız dedi. Eger biz çındık yolda olsak, emne üçün bul jerde jaşınıp oturabız? Vallazi ba'asaka bil haq la takhrujanna fakhraju. Allah'a kasam içem seni paygambar kılıp jönötken Allah'a ant içem жүрүңүздөр чыгабыз dedi. Çıktı da musulmandardı iki katarga tizdi. Bir katardın başında Hamza, ikinci katardın başında Umar, ortaga paygambardı alıp çıkıştılar. Hatta dakhalul Masjid Haram, Allahu Ekber, la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelime aytıp
Masjid-i Haramga kelişti. Falamma nazarat ilayhim Quraysh asabahum kaiba. Quraysh аны көргөндө айласы жок, үмүт үзүлүп отуруп калды. Кечеле пайгамбарга башка ыза берип аткан Qurayshтар үмүт үзүлдү. Мындан мурда аларга мындай кыйынчылык, оор күн жеткен эмес эле. Фасаммаху саллаллаху Фарук. Ошондо пайгамбарыбыз Хазрет Умарды Фарук деп ат коюп койду. Фарук ажыратуучу, акыйкат менен чындык менен жалганды, ак менен караны, адал менен арамды ажыратуучу сенсиң. Умар мусулман болгондо дин ачык айкын чыкты. Wa qala laha anta al-Faruq yufarriqu Allah bika bayna al-haq wal-batil. Пайгамбар айтты, сен Фаруксуң, Аллах сени менен чындык менен жалганды ажырата турган Фарук сенсиң деп Хазрет Умарга ошондо айтты. Фарада Умар ан туаррифа Quraysh исламаху. Май жерде бир кызык нерсе экен, бир пайгамбарга салават. Хазрет Умар өзүнүн мусулман болгонун баары билген жок да. Бардык Qurayshтарга билдирейин деди да. Кантип жеткизет? Микрофон менен кыйгырабы? Жеткизүү жолу бар экен да. Хазрет Умар өзүнүн мусулман болгонун бардык Qurayshтарга айткысы келди дагы. Кебилер менен кеңешсе, анна хунака шахсан юдаа Jamil. Бирөө айтты, "О жакта Jamilди тааныйсыңбы? Jamil деген адам бар" деди. Ал кишинин аты ким экен? Jamil. La yada khabaran illa wa azatahu li kulli Quraysh. Ал бир да сөздү калтырбастан бир хабар болсо, ар кимге жеткизип чыгат. Jamilдин кылыгы не экен? Ушакчы. Ликулу. Фазахаба илейхи. Хазрет Умар ага барды Jamilге. Ва кала лаху, "Я Jamil, актумука сирран." Эй Jamil, сага бир сыр айтайын деди. Сырымды сага жашырам дос деди. Кала кул я Умар, айт деди. Кала ва ла тухбир ахадан биха. Мен айтсам эч кимге айтпайсыңбы? Эч кимге айтпайм. Сөзбү сөз. Кала наам. Кала ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах. Күбөлүк берем Аллахтын жалгызына Мухаммадтын элчилигине деди. Фазах ва ахбар ал куллу бизалика фаалимат Quraysh би ислам. Хазрет Умардын жанына тура калып барлыгы айтып баштады. Биринчи күн Quraysh Мекке баары билди. Хазрет Умардын мусулман болгонун Jamil жайы берди. Валамма ада радиаллаху анху иля бейти. Хазрет Умар үйүнө келди. Мусулман болгон биринчи күнү. Jamil жайды, барын айтты, үйүнө келди. Жамаа абнааху юхаддисум ан ислам. Балдарын барын жыйнады. Караң. Сабак алына турган нерсе көп. Балдарды жыйнады. Аялыны жыйнады, кыздарын жыйнады. Ислам жөнүндө буларга айтыш керек эми. Балдарым, бүгүн мен мусулман болдум. Силер мусулман болсоңор менин балдарымсыңар. Силер менен сүйлөшөм. Силер менен бирге отурам. Мен Мухаммад алейхиссалам артынан жүрдүм. Эгер кабыл албасаңар бүгүндөн башта арабыз үзүлөт. Эң баштаган кезде турду валамма аада иля бейт фaqala ибнуху Абдулла. Абдулла деген баласы бар деп билесиңер, а? Хадис айтууда 3-чү орунда турат. Абдулла турат, ана муслим мунзу сана. О ата, менин мусулман болгонума 1 жыл болду деди. Bir rivayette 2 жыл мурда мусулман болгон экен. Bir rivayette атасынан 2 жыл мурда мусулман болгон Абдулла. Бирок атасынан жашырып жүргөн. Фaqala Умар, ава туслим ва татрuk абак. Хазрет Умар, мусулман болуп атаңды таштап коесуңбу деди. Кийинчерээк дайыма Хазрет Умар, беркел, баласы менен сыймыктанат. Албетте өзүнөн мурда мусулман болгосо, дайыма пайгамбар Хазрет Умар баласыны көргөндө, сахабалар менен отурганда, "Каттузай абак, атаңды жоготойун деген экенсиң. Атаңды жоготойун деген экенсиң" деп, ушу эмеси менен уруп койчу экен, эркелетип. Ой, атасыны жоготойун деген. Ай, сен мусулман бол, мен мусулмансыз болбостон өтүп кетмек экенмин деп. Манетте имам Хасан аль-Басринин сөзү бар экен. Имам Хасан аль-Басри бул киши табииндерден. Ким экен? Сахаба эмес. Бул табиинин сөзү, хадис эмес. Я'тил ислам яумил кыяма. Кыяматта динибиз келет экен. Ислам динибиз кыяматта келет экен. Ямурру алан нас ва якул. Ал ислам динибиз келип кыяматта ар бир адамдын арасынан өтөт экен. Бардыгыбыз кыяматты элестетиң, турабыз ушундай. Ислам динибиз келет экен да ар бир адам алдынан өтүп ва якул я раб хаза насрани. О Раббым, манау мага жардам берди. Манау даават кылды. Могу исламга кызмат кылды. Могу да кызмат кылды. Бул ийгиликке жеткизди деп ар бир адамга ушундай өтөт экен. Ва я раб хаза хазалани. Эй Раббым, о тиги мени шерменде кылды. Исламга тил тийгизди. Мусулманмын деп исламча жашаган жок. Мусулмандарга ушунун кесепетинен сөз тийди деп баягы мусулман болуп мусулманчылык менен жашабаган, мусулманга тил тийгизгендердин атынан өтөткөн да
Hatta yasli ila Umar, Hazreti Umar'ın alında jetken kezde fayaxuzu bi yadi Hazreti Umar'ın kolundan bayağı boksörler baresler jengende kolunu kötөрөт. Kolunu kötөрөт eken dagın. Faqala. Ne diken? Yaqul ya Rab kuntu gariban. Allah'ım men çoçum bolup, kor bolup jürdüm de hatta aslama hazar rajul mana o kişi musulman boğonga çeyin deydi eken. Hurmatlı musulman bir tuğan her birimiz özümüzge söz suro bereli. Kıyamatta dinimiz bizden kanday razı bolat. Paygambarımız bizden kanday razı bolat. Kelip canımızga kelip paygambarımız da mana ümmetim menin atımды kötörüp, menin dinimde jürüp, maga ümmet bolup kızmat kıldı deybi? Je dinge til tiygizdi, je şermende kıldı deybi? Bugün köptögen Muhammed bar, Ahmet bar, Mustafa bar, paygambarın atlarını kötörgön. Biroq atыбызга zatыбыз jaraşabı. Fatima var, Ayşe var, Hadice var. Biroq oşolordun jolundabı? Özümüzge suro bereli. Durusul Mustafa'da ötken sabaktan alına turgan paydalar hem. Birincisi, al-haqqu muntasir. Çındık daim iyilikle jetet, jenget. İkincisi, la ta'ish lil masalih misli Abu Lahab ve Abu Cahil. Abu Cahil menen Abu Lahab'a okşoş jeke özüңнүн kızıkçılığın üçün yaşaba. Üçüncüsü, za'a li ajli ضحي لأجل الرسالة مثل سمية وياسر. Sumayya Yasir'e okşop dinin üçün ar bir kızmatыңды kıl, dinin üçün kurmandık kıl. Dördüncü, ittasın bi sıfatı rucula, erjigittik, erkektik sıfatın bolsun. Ve kun ya nisa ka Fatima binti Hattab. O ayaldar, karındaşlar, Hattab'tın kızı Fatima'day bolgula. Kunu ka Umar ve Hamza. Jigitler sizler Umar'day, Hamza'day bolgula. Altıncısı, ya fukara la taqulu la risata latana fa nahnu fukara. O kembagaldar kolunda joktor. Biz emne kılat elek. Bizge davat kıluu, dinge kızmat kıluu jok, bizde akça jok, baylık jok debegile. Bal huzu Bilalan qudvatan lakum. Balki Bilal'dı özüңөрgө ulgu kılgıla. Jetinçisi, al mu'jizat lam ta'ti illa ba'dama taharrakal habib. Mu'jiza degen nerseler, mu'jizany bilesiňer, keremetler kelgen jok özüne. Paygambardın hareketinden keyin keldi. Ve ashabuhu fakun mubadir mislahu ve musirran ala risala. Paygambarday, sahabalarday çındık yolunda kızmatta daim bolgula. Жаңы temaga keldik. Bir salavat paygambar. En-nebiyyü beynes sebat alal haq ve rahme. Paygambarımız çındık yolunda bekem turusu jana paygambardın mehrimdүүлүgü. Tarif bi Darul Arqam ibn Arqam. Jana Darul Arqam dep ötüp kettik, Arqamdın korgonu dedik ko. Oşonu menen taanışуу. Arqamdın korgonu kim eken? Arqam özü kim eken oşonu bileli. Dar ijtema'a fiha al-muslimun li muddat 3 senevat min senne salisa ila senne sadisa. Al korgon Arqamdın üyünde musulmanlar paygambarlık yılının 3. yılıdan 6. yılına çeyin jaşırınça çoğulup İslam'dı üyrengön üy. Kimdin üy eken? Arqamdın üy. Min bi'satin nabi ba'dan ishtadda izal kuffar ve ta'assarat ruhul muslimin al-ma'nawi min şiddet ma laqahu min ta'zib ve istihad. Paygambarga, musulmanlarga öte ıza berilgen kezde, alar kıynalgan kezde, Darul Arqamdın üyünde 3. yıldan 6. yılga çeyin oşol jerde çoğuluşup dindi üyrenет eken. Başkaça aytkanda Hazreti Umar'da 6. yıllar musulman boluptur. Kimdin üyünde? Arqamdın üyünde. Al-magzi min istima' bi Darul Arqam ibn Arqam. Arqamdın üyünde çoğuluğudun magzem nede? Hem ne üçün anın üyünde çoğuldu? Magz degen o çuçuğu. Hem ne sebepten al jerde çoğuldu? Davra tadribiyye lil muslimin min ajli tavsi' madarikim al-fikriyye ve tezkiyeti imanihim. Çoğuluğudan maksat al seminar 3 yıllık musulmandardı fikirlerin, akılların, ilimlerin kengeytü. Alarga ilim berit paygambar. Jana imandarın küçöytü. İçki dünyasını tazaloo. Allah'a bolgan işerimini bekemdөө. Ala tashabbus bis sabru indal iza. Kıyınçılık jetken kezde sabırdуулuk menen bekem bolууга oşol jerde könügü. Ekinci suuba. Ekinci emne üçün Darul Arqamda çoğuldu? Meçitte çoğulgan jok başka. Suubatı keşfi Kurayş li ijtima'l muslimin. Kurayşlar oşol kezde kafirlar musulmandardın çoğulgan jerini bilip albaydı şu üçün. Emne üçün dese Haysannal Arqam bin Arqam lam yetajavaz Rabi'at 17. Sebep Arqam degen jigit 17 yaştan ötele eken. 16 yaştagı bala eken. Hiç kim oylabaydı da. Abdüşkür'ün üyde çoğuluşu mümkün deydi. Tigim oldu eken üyde çoğuluşu mümkün deydi. 16 yaş balanın üyde çoğuluşunu kim biledi?
Bir ekинчи дагы bir себеби тавассутул манзил кабилатил аркам бинил аркам аркамдын үйү өзүнүн урууларынын туугандарынын үйүнүн ортосунда экен. Мимма юсрифу Курайш ан мухажамати ин хия икташаф. Эгер Курайштар кафырлар билип алса да, анын үйүнө кол салып келе албайт. Себеп туугандары баары коргоп турат. Натайжи хазихи даура исламия. Ошол ислам мусулмандардын 3 жыл чогулган ошол жерде көнүгүүлөрүнүн пайгамбар аларга фикирлерин, кургазорлорун кеңейтип, имандарга күч берген сабактардын натыйжасы эмне десе, биринчи сибаты сахаба лазина шахиду тадриб маан наби фи газват Хунайн. Хунайн деген салгылашуу болгон. Ошондо биринчи кол салып келген кезде мусулмандар көбү таркап качып кетет пайгамбардын айланасынан, качкандар качат, бөлүнүп кетет, бирок ошо дарыл аркамга катышкан сахабалар бар бекем пайгамбардын алдынан качпайт, бекем болот. Тафаррук качкандар качат. Экинчиси гарсу асасыл амал кафарик фи анфуси сахаба. Сахабаларды бир команда кылып, бирөөң баары үчүн, баары бирөө үчүн дегенде тарбия кылды пайгамбар. Жамаат үчүн тарбия кылды. Андан кийин никаал калб вал курб мин Аллах. Жүрөктү тазалоо жана Аллага жакын болуу. Хуббул ватан, мекенди сүйүүгө тарбия кылды пайгамбар. Мунун астыга 2 сызык кылып коелу. 2 сызык коюп койгула деген мааниси көңүл бургула. Пайгамбар аларды меге тарбия кылыптыр? Мекенди сүйүүгө, хуббул ватан, ва тахалли бис сабр, сабырдуулук менен, ва адамил интикам, эч качан бирөөдөн өч албайсыңар дейт. Жеке өзүң үчүн өч алууду ойлобо. Өч алса, өч алуу жок. Сурат Худ ва Юсуф сүрөсү. Ошол кезде түшкөн экен. Вал аср ошондо түшүп. Кул инна салати ва нусуки ва махияя ва мамати лиллахи раббил аламин. Курмандыгым, намазым, орозом, бардык нерсем Аллах үчүн. Жашоом. Андан кийин баъда залик иқтанаат Курайш бифашал услуб иза. Кийин Курайштар ошо Меккедеги кафирлар алар канааттанды. Биз буларга ыза берген менен, урган менен, сөкпөгөн менен ийгиликке жете албадык. Валажаат ли услубул тафавут, алар андан экинчи башка жол тутту. Кыйнадылар, жолдон тоса албады. Урдулар, жолдон тоса албады. Кээ бирин өлтүрдү, динден кайтара албады. Андан кийин Меккеде Курайштар жаңы бир услуб ыкма карады. Ал ыкма ат-тафауз вал мусавамат, келишим жана азгыруу. Келишимге өтөт. Кантет? Субулу Курайш тафавулдия. Алар келишимдеги Курайштардын туткан жолу. Аби Талиб биринчи келип пайгамбардын атасынын бир тууганы байкеси Абу Талибка келет. Амрасы. Ихталафат васаил Курайш фил маррат саласа, 3 жолу келиптир. Келишим кылыш үчүн. Эмне дейт фиге? Абу Талиб. 3 келгенде де ийгиликке жеткен жок. Абу Талибти канааттандырабыз. Сен тийишпей эле койчу, коргобой эле койчу, бизге тапшырып кой, биз өзүбүз аны эсептешип алалы. Биз аны тынчыталы, биз өлтүрөлү. 3 жолу келгенде да Абу Талибтен ийгиликке жеткен жок. Üçüncüsü kelgende haddaduhu ve i'lanul harb ala Bani Hashim in huwa asarra ala mawqifi. Ey Abu Talib, eger şuntup Muhammad'ı korgoy versen, canına turayı versen, biz silerge bardık uruğlar Bani Hashim urusuna soğuş jarıyalayız. Siler barыңарды тынчтабыз dedi. Üçüncüsü de ne oldu? Korkutu, eskertүү göttü. Fema kana min Abi Talib illa istada'a Rasul. Abu Talib bunu uqqandan keyin payg'ambarni chaqirdi. Chaqirgandan keyin payg'ambarga aytdi. Ne dedi? İbqi ala nafsik ve alayya ve la tahmilni min al-amri ma la utiq. O inimnin balası. Özüңe de жақшы қара, özüңді de sakta, meni de kıynava. Menin kolumdan kelbegen derseni жүктей беріп kıynalıp kettim dedi. Toqta, özüңді de sakta, men de seni korgoy verip kıynaldım, bunыңды toqtatçı dedi. Fazannar Rasul anna ammuhu qad takhalla. Payg'ambar o'yladi, baykem emi qorg'ab aytgan bo'ldi, tajabdir. Endi qorg'ovni to'xtatayotgan deb o'yladi da. An-Nusrat faradda qaylan payg'ambar ushunday javob qaytardi. Bir salavat. Vallahi ya am. Allah'a qasam içem, o bayke. Allah'a qasam içem. La wada'u şemse fi yamini. Eğer Allah kündü menin oң mürüme koysa, wal qamara fi shimali, aydı sol jagıma koysalar. Ala ana truka hadal amr, uşu dindi to'xtatуу üçün da'vatdir. Ma taraktuku to'xtatboymun. Hatta yuzhirahullah. Allah bunu açıkça çıkarganga çeyin. Aw amuta dunahu fi sabili. Je uşul jolda ölüp ketem dedi. Oң jagıma kündü koysa da, sol jagıma aydı koysa da, da'vatımды dindi taştao üçün men taştabayım. Uşunu elge jetkizem, je uşul jolda ölüp ketem dedi. Qorgobasanız qorgobay ele koyuңuz деген maanida.
Summa sakata, keyin payg'ambar bu so'zni aytgandan keyin biroz un chiqmay turib, arzыңды ayta turgan adamың болса илайсың да. Wa baka, keyin илады. Ishенген атамдан қалған bir туғаным сен қорғап болсаң, payg'ambar илады. Fata'assara Abu Talib, Abu Talib payg'ambarning илағанын көріп ta'sirlanib ketdi da. Wa qala shi'ran intashara bayna Quraysh. Alda алар өте чечен, сөзге уста адамдарлы bir шер айтты. Bir ыр айтты. Тоқмау. Wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassida fi at-turab dafina. Allah'a qasam içemin, sağa алар қанша топтылса да жете албайт. Менин жүзүм топыраққа көміліп жатқанға чейін. Топырақ маға балыш болып мүрзеге көмілгенге чейін, бұлар қанша топты болсын, жамаат болсын, саға жеткізбеймін, қорғаймын балам деді. Фаста би амрика ма алейка гадада. Қорқпағын, ішіңде, даватыңда бекем болғын. Вабшир би залика ва қыр минка уюна. Менден саға сүйінші болсын, көзің қуансın, артыңда мен бар, даватыңды қыл деді. Ошондуктан да Абу Талиб Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга өтө чоң жөлөк болду. Динди кабыл алган жок, бирок кызматыңды кыл. Мен артыңдамын деді. Ма'ар Расул бa'асат Quraysh Utba ibn Rabi'a. Эми булар Абу Талиб менен ийгиликке жетпедиби? Пайгамбардын өзү менен келишебиз деди дагы пайгамбарга могу атты эсиңерде калсын, Utba ibn Rabi'a дегенди жөнөттү. Бул ошол Qurayштардын арасында эң аксакал адам экен. Келишимге кимди жөнөтүп атат? Utba ibn Rabi'a эң аксакал кишини жөнөттү. Араза аля Расул, ал келип пайгамбарга ушул нерселерди арыз кылды. Мухаммад, егер дават кылуудан максатың байлык болсо, биз бардыгыбыз төө, акча, алтын, күмүш жыйнап берели, арабызда эң бай болуп ал деди. Бирок даватыңды токтот деди. Вассулта, егер бул даватыңдан максат бийлик болсо, бийликти сага сен өзүбүзгө падыша шайлап алып, падыша бол деди. Аул жа, атак, даңк болсо, сени эң даңктуу кылалы. Фатаракаху наби хатта фарага тамаман. Пайгамбар аны үн чыкпай сөзү бүткүчө укту. Ал сүйлөп бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз ага Фуссилат сүрөсүнөн аяттар окуп берди Курандан. Хатта иза ада Абул Валид иля баиси. Абул Валид Куранды укту. Абул Валид жанагы Утба ибн Раби'a, Валидтин атасы. Пайгамбардан Куранды уккандан кийин анын да жүрөгү эзилип, муну жөнөткөн аксакалдарга кайтып келди да: "Ан ятруку расула ли ша'нихи." Койгулачы, кызматын кыла берсинчи, буга тийишпей эле коелучу деди. Фахасабуху кад сухир. Алар ойлоду, Мухаммад муну да сыйкырлап таштаптыр деди. Ва хавалу маррatan ухра би анфусихим. Экинчи жол аракет кылды. Фамастатау. Зa'зa'атар расул ан мавқифи. Экинчи жол аракет кылганда да пайгамбарды жолудан эч жака буралган жоктур. Дарсун кабирун фи адабил хивар. Жана Утба ибн Раби'a келип пайгамбарга көп нерсени айтканда, бир сабак алына турган нерсе бар экен, урматтуу мусулман бир туган, бир пайгамбарга салават. Буну жакшы эсиңерде калсын. Мунан алына турган бир адеп бар экен, токтотойн. Ошол адеп эң чоң сабак. Хивар, бирөө менен сүйлөшүү, диалогдогу адеп ахлак. Бул формуланы жазып койгула. Бул формула ушундай. Исма ли гайрик, уккун башканы, юсмалак, сени да угушат. Бирөөгө эле угузайын деп сүйлөй бербе. Бирөөдү да уккун, сени угат. Пайгамбарыбыз кимди укту? Валид ибн Мугира болсун, Укба ибн Раби'a болсун. Бардык динсиз башкалар келип пайгамбар алар эч сөзүн үзгөн жок. Акырына чейин угуп, аларга жакшы аят менен жооп берди. Ал кабыл алдыбы албадыбы, ал башка маселе. Вакад ятасаал ахад, кебирлер сурашы мүмкүн. Пайгамбар эмне үчүн жанагы Курайштар арыз кылган байлыкты, бийликти, атак даңкты кабыл алган жок деп. Себеп пайгамбардын максаты андай эмес эле. Пайгамбардын максаты байлык менен, бийлик менен, атак даңк менен эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир адамдын жүрөгүнө иман орнотуп эле. Андан кийин бир дагы бир форма, максат жасаган ишиңди дайым акыйкатка актай албайт. Кээ-бириң мисалы жигиттер бир кызды жетелеп жүрөт. Эмне жетелеп жүрөсүң? Мен мечитке алып баратам. Ниетиң жакшы, бирок кылыгың туура эмес да. Биз дейт бийликке жетишип керек. Эмне үчүн? Исламда орнотуп. Ниетиң жакшы экен, бирок сен жасаган ишиң туура эмес.
Bular dokpa, bular haram, bular андай. Har niyetің жақсы болғанмен, амалың да жақсы болуш керек та. Инналлазина аману ва амилус салихат Құранда 60 жолы келтір. Аллаға иман келтіргендер, имандан кейін ва амилус салихат жақсы амал қылғандар деп келеді екен. Қайсы аятты оқын? Инналлазина аманудан кейін ва амилус салихат келеді. Имандудан жақсы амал келеді. Имандудан жақсы сөз шығады. Имандудан жақсы қылық жорық, имандудан жақсы адеп ақылақ, имандудан бардық жақсылық. Банкада бал болса бал шығады. Банкада уксус болса, биягында иманың болса, сенен жақсы нәрсе шығыш керек енді. Балым бар деп анан сен ачса сасып кеткен уксус болса, башқа болса. ثم طلبت قريش من رسول أن يطرد الفقراء فيؤمنوا به. Кейін Құрайштар келіп мындай дейді. Мұхаммад, саға біз иманға келебіз, бірақ шарт дейді, условия. Жаныңдан бейбечералар, кембағалдарды, құлдарды қуып бер, біз мана байлар, лидерлер иманға келебіз дейді. Біз дейді, кембағалдармен отырғыз кебейді дейді, бізге позор дейді. Неужели мен дейді, 70-те емен болса, бұл бизнесім болса, мен ана фақыр Билал негір құлдың жанында отырам бі. Анда Аллах Таала Құран түшірді. Аузу биллахи минаш шайтан, Ан'ам сүресінің 52-ші. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Қубағын, кече күндіз Раббыларының зикір қылғандарды қуба. Алар кече күндіз Алланың ғана разылығын іздегендер. Ма алейка мин хисабихим мин шей. Алейм иман келтірбегендерге сен есеп бермейсің. Ва ма мин хисабика алейхим мин шей. Сені де Аллах Таала ертең алар иманға келбеп тұр деп есепке албайды. Фататрурахум фатакуна минал залимин. Егер аларды ұғып тұрып, бейбечеларды қуып берсең, сен өзіңе зұлым қылған бенделерден болып қаласың дейді Аллах Таала пайғамбарға. Біреудің иманға біздің милдетіміз жеткізу, айту, иманға келебі, келбейбі, аға біз жауап бербейбіз. Бірақ емне үшін айтпадың дешті, жауап береміз. Ой, арақ арам içпе. Арақтан алыс бол. Айт. Бірақ аны таштабағанға мен жауап бере албаймын. Сен арақ іштің деп барып қамап салыш керек. Ал менің милдетім жеткізу, айту. Сілердің де милдетіңер ошондай. Сумма саалат Құрайш Расул саллаллаху алейхи ва саллям муъжизат хариқа. Кейін бұл да болғаннан кейін айтты, бізде адатта жоқ нәрселерді атқарасың деді. Жаратылыш законында болбаған, адамның қолынан келбеген нәрселерді атқарсаң, біз көріп тұр иманға келеміз. Вақалу, Құранда аят, Исра сүресінің 90-93 аят. Вақалу лән ну'мина ләка хатта туфаджир лана минал арды янбуа. Жерден бұлақтарды жарып шығармайынша, біз ошоны көрмейінше саға иманға келбейіз. Меккеде су жоқ та. Бізге бұлақтарды шығаршы дейді. Ау такуна ләка дженнат мин нахили ва инаб. Же сенің де құрма бағың болсын, жүзім бақтарың болсын. Аяқта жүзім құрма жоқты Меккеде. Қана өзіңе бір құрма бағы, жүзім бақтарды қылшы. Ва туфаджир анхара хилалаха тафджира. Ол бақтарың арасынан дарияларды ағызып қой дейді. Дариялардалар көрген емес. Қана өзіңе бір баққылда арасынан дарияларды ағызып қой дейді. Бізде дариялар ағып атса да иманға келбейді. Бақтарыбыз бар, жүзімдеріміз бар. Ау тусқита сама кама заамта алейна кисафан. Же өзің күмән қылғандай дейді. Мына ақылсыздарды қара. Өзің айтқандай, күмән қылғандай дейді. Ты думаешь так дегенде. Сен өзің күмән қылғандай, асманнан бізге азап түшірші анда дейді. Ау таътия биллаху вал малаикату қалила. Же Алланы жана періштелерді барын алып кел дейді. Аллах өзі періштелер бізге келсін дейді. Лау якуна лака байтун мин зухрин, ау якуна лака байтун мин зухруфин. Же саға өте қымбат балу таштардан, башқалардан үйің болсыншы дейді. Бізге оқшашылы лай үйде жашап отпайсың. Ау тарқа фис сама, же асманға көтеріл. Валан ну'мина лирруқияға, сенің жөнлі келбетіңе, мұндай тұрғаныңа біз иманға келтірбейіз дейді. Ішенбейіз дейді. Хатта тунзила алейна китабан нақрауху. Бізге кітап түшір, мұнтып алып кәл бірімізге. Оқиғанан иманға келеміз дейді. Құл айтқан я Мұхаммад, Субхана Рабби хал күнті илля башар расула. Аллаға тасбih айтамын, Алланы дайым тазалық, кемшіліктерден таза біліп тасбih айтам. Мен селерге оқшағанлы бендемін. Құл Субхана Рабби, ал Раббым менің, хал күнті, мен не бірдеме болыппын, илля башар расула, мен де селердің араңардан инсан болған елчімін. Сілер айтқан нәрсенеме болайды. Фашал Құрайш. Құрайштар игілікке жеткен жоқ бұл келішімде. Ва баъда күллі мухавалат фашалат Құрайш. Бардық әрекеттерден кейін Құрайштар игілікке жетпеді. Ақырында бұл келішімде
Бул өткөн сабактардан алына турган дарстар биринчиси. Литакун умла хакыйкия ла музайяфа. Болгун акыйкый баалуу нерсе бол. Фальшивый акча болбо. Фальшивый акчанын пайдасы барбы? Мусулман болсоң акыйкый мусулман бол. Жасалма мусулман болбо. Экинчиси. Рисала илал кибар ал-алам ал-араби. Араб аламындагы башка аламда чоңдорго, колунда иши барларга дайым акыйкатты корго, акыйкат тарабында болгон. Аби Талибке окшош. Үчүнчүсү. Нида иля шабаб ли санаат ан-нахза фи жами' ал-майдан. Жаштар ар бир тармакта аракет кылгыла, ар бир тармакта дават кылгыла. Төртүнчүсү. Ат-тадриб кыйма асасия тахтажа ал-умма. Бүгүн эл, үммөт муктаж болгон элдин пикирин, дүйнө кароосун өзгөртө турган жана семинарларга муктаж экенбиз. Дарыл Аркамда сахабалар даярдангандай иман чогулуштары. Дарыл Аркам ибн Аркам. Хижратул муслимин ила al-Habasha. Канча вакыт калды? 25 минут, а? Мусулмандардын Хабаша, Эфиопияга дин үчүн көчүүсү тема. Ауда ал-амма вал ахвал ар-расул ва асхабу. Ошол кездеги сахабалардын, пайгамбардын ахвалдары кандай болгон? Урифат хазил мархала ма'анат ар-расул ва асхабу. Ошол кез пайгамбардын жана сахабалардын өтө кыйналган кез эле. Өтө оор күндөр. Бир салават. فقد كان كفار قريش يلزمون الرسول حتى إذا أراد أن يحدث أحدا بما جاء به من الحق اعترضوا طريقه ومنعوه. Пайгамбар дават кылайын десе, Курайштар аны муну жөнөтүп, пайгамбарды тосуп, Меккеге келген адамдарды Мухаммад укпагыла деп дайым каршы чыгат эле. Факану яануна яумиян мин ал-аза. Сахабалар болсо ошол кездеги мусулмандар күнүгө же моралдык жактан же денесиге күнүгө ыза көрөт эле. Вал гариб фил амр анна садат Курайш мисл Ахнас. Эми таң калуучу бир салават айткыла. Курайштар бардыгы пайгамбарды укпа дейт. Күндүзү пайгамбарды дават кылдырбайт. Бирок таң калыштуу нерсе Ахнас деген аты. Ким экен? Абу Жахил, Абу Лахаб. Айтылган баягы аттарды, Курайштын лидерлери, пайгамбардын катуу душмандары. Таң калыштуу нерсе вахум аксар куфаран ва тажаббуран. Эң зулум кылуучу, кафирлыкта эң жаман пайгамбардын катуу душмандары ушулар, Бирок таң калыштуу нерсе инда фираг мин ta'zib al-muslimin. Күндүзү мусулмандарга азап берет экен, кыйнайт экен. Kanu yajtami'una inda bayti fi al-layl. Түн жарымда, түнкү саат 3-төрдө, 4-төрдө пайгамбардын эшигинин алдына топтолуп калат экендер. Эмне үчүн? Пайгамбардын эшигинде топтолуп калат экен. Дуна мау'идин ав ма'рифат ахадим. Бири-бири менен келишкен эмес, кеч жолугабыз деп. Же бири-бириге айткан да эмес. Аннаху якуму. Билетле пайгамбар түнү намаз окуйт деп. Пайгамбар түнкү намазды тахажжуд окуганда кыраатыны чыгарып окуйт экен. Ваятлул Кур'ан жахран факанат кулубухум. Алар жүрөгү менен, акылы менен келип ошо Кур'ан укканы келет экендер. Татаассар мин зикрилlah. Аллахнын зикирден таасирленеттер. Кел угуп алып. Ва кану ятаахадуна алла яржу файаржуна гадан. Кийин айтат экен, келе эртең келмей жок. Эркекче сөз бермей келген катын болот. Эртеси кайра кеп калат экендер. Эмне үчүн? Кур'ан-ы Каримди караңылар. Бүгүнкү күндө мен жана бир мисал кылып айттым. Алы Туткучев, же Жеңишбек ошо динди даңазала пайгамбар жөнүндө бир төкмө кыргыздын өтө таасирлүү сөздөрү менен ыр айткан кезде уккуң келет. Кээде ыйлайсың, Ошо динди, Куранды даңазалаган кезде. Бул Куран араб тилинде да. Курандагы аятты окуган кезде түшүнсөң ушундай акындардын сөзү эч нерсе болбой калат. Бул Аллахнын сөзү. Ошондуктан ал Курайштар өзүнүн тили эле да. Кечинде ошону укканы келет эле да. Эч кимге көрүнбөйүн деп жашынып келсе, баягы өзүнүн эле достору ошет да баары. Пайгамбардын үйүнө айланасыздар. Айтат, көйгөлө биз каршы болгондон кийин эртең келмей жога, укпайбыз да, колду бергиле, эркек. Эртеси кайра кеп калат. Урматтуу мусулман бир тууган, Куран ушундай нерсе, окугула, котормолорун терең түшүнгүлө. Инсан билбеген нерсеге душман болот. Кээ бир адамдар биздин динибизди түшүнбөстөн, бүгүн эртең мен радио окусам кээ бирлер былжырап атат. Бир-эки былжырагандар. Чашке деген передача. Билесиңер да, ким былжырайт дейт. Мен өзүм билбейм кайсы динчин экенин дейт. Бирок мен деле корком деп коет.
бардық жақты ислам басып кетті, антып кетті, мүнтіп кетті. Өткенде біреу мага келіп айтады, Қырғызстанда исламизация жүріп атат дейді. Бұл исламизация емес, урматтуу мусулман бир тууган. Биздин 7 атабыз мусулман болгон, Biz эми өзүбүздүн динибизди терең үйрөнүп атабыз. Черттен келип, сырттан башка дин келип бизге макса, ошондо айтса жарашат. Исламизация эмес. Biz эми мусулманчылык өзүбүздүн 7 атабыз мусулман болуп келген. Динибизди эми жакшы үйрөнүп, ошо динибизди бекем кармоого аракет кылып атабыз биз. Башка чочун дин келип алып бизге мажбурласа, эми христианизация кетип атат десе жарашат. Кыргыздын балдары кабыл алып атат. Ага өтүп кетип атат, туурабы? Анан кантип эмебизди айтабыз? Өзүбүздүн динибизди. Мисалы карады. Сен ата-энеңди сыйласаң, урматтасаң, мурда атаң тилин албайт элең. Ага кайша сүйлөйт элең. Туурабы? Эми атаңды урмат кылып башсаң, бул не деп айтыш керек? Бул асли негизги шариаттагы ошо милдетин аткарды да. Бул адашып кеткен жок да. Туурабы? Анан келип алып бетте исламизация башка деп. Исламизация эмес, биз мусулман болгондон кийин динибизди эме кылып атабыз биз. Ой, мечит көбөйүп кетти дейт. Мечит көбөйүп кетти дейт. Советский менен мана эмеге чейин келчи. Южный воротага чейин. Нечте казино бар, нечте мечит бар. Проспект Мирден, Жибек жолунан резиденцияга чейин барчы, нече казино бар, нече мечит бар. Же мечитте биз эмне деп атабыз? Мечитте мекенди сүй, эли жериңе ак кызмат кыл, аракет кыл, өзүңө сүйгөндү өзгөгө сүй, мекенди көздүн карегидей сакта, пайгамбар сагыды, мекенди сүйүү деп атпайбызбы? Же бирөөңдү арак ичкин, бир мародерство кыл деп атабы бирөө? Мечитте эч ким жамандык эме кылбайт. Улууду урмат кыл, кичүүдү зат кыл, ата-энеңди сыйла, ата-энеңди урмат кыл. Тууган урук менен карым катнашта бол. Мечиттен эмне жамандык көрдүң? والغريب жана таңкалы. Ал-куфар таассару би азаматул Куран. Ошол кездеги имансыздар Курандан таасирлениптир. О, мусулмандар, силер кайдасыңар? Эмне үчүн Курандан таасирленбейсиз? Эмне үчүн жакындан окубайсыз, үйрөнбөйсүз? Анан билбей эле өткөндө бирөө сүйлөп атат. Керек болсо Турсунбай Бакирұлы айтсынчы, ошо Куранда жума жөнүндө эч неме жок, жума оку деген аятта жок деп Азаттыкта сүйлөп атат. Айндан сиз укук коргоочусуз, сизди сыйлайбыз. Укук маселесинде башкада мен талаша албайм. Мен законду сизче билбейм. Бирок Куран жөнүндө эмне үчүн сен сүйлөйсүң? Куранда жума сүрөсү бар. Жума сүрөсүн мен ошо еттен эмеге чалдым. Прагага. Чалып машинеде угуп бараттым эле. Машинеде Прагага чалып, Азаттык радиосу силер дайым эки тараптуу угуп сүйлөгөн эмелер. Куран жөнүндө болсо, дин жөнүндө болсо, диндеги адамдардан сурагыла. Каякта укук коргоочунан башкадан Куран жөнүндө сүйлөтпөгүлө. Куран-ы Каримде Жума сүрөсүнүн акыркы 3-чү аяттарында о Аллага иман келтирген бенделер, изану дияли салатул яумил жума, жума күнү намазга чакырып болсо, намазга баргыла, сооданы таштагыла. Бирок намазды бүткөндөн кийин жерде таркалып, рызкыңарды иштеп, кызматыңарды кылгыла деген. Бул маселе, бул баягы Куранда бар эмес деп башкалар талкуулабаш керек да. Куран чоң атаңдын жомогу эмес да. Куран эмес таратта алыш билбейсиңер, Куран жөнүндө талкуу эмне кыласыңар? Туурабы? Ар ким билген эмени кылыш керек да. Натижадылар узар касия өтө оор күндөрдө мусулмандар амар Расул сахабада бил хижра, мусулмандар айтты, силер топтолуп Эфиопияга кеткиле деди. Баргыла. Лянна Курайш хия башка жерлерге барсачы. Кошуна жерлерге барсак, Курайштар ал кезде Меккеде бардык экономика башкачылардын колунда, башкаларды эме кылат. Өздөрүнөн сырт Эфиопия мамлекетине пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды хижрат кылууга буйрду. Айтты, баргыла. Эфиопиянын падышасы адилеттүү. Анын кол астында эч ким зулум жапа чекпейт. Анын кол астында эч кимдин укугу тепселбейт. Эфиопияга баргыла деди. Эми карагыла, урматтуу мусулман бир тууган, бул бир пайгамбарга салават. Кайфа арифта я хабибалла. О Алланын сүйүктүү пайгамбары, Эфиопияны адилеттүү падыша бар экенин, алын колунда эч зулум, бирөөнүн укугу тепселбегенин кайдан билдиң? Пайгамбар эмне? Бир жерде окуп келди беле. Кайдан билди? Эми жаштар, сиздерге бизге тиешелүү нерсе, лянахмулун би мухити ва дарис ли минтакати куллиха, өзүнүн айлана чөйрөсүн, географияны өтө терең окуган, терең билген адам.
Окуш керек, билиш керек. Азыр Жаллабад каякта десең билбегендер бар. Менимче ушу жактабы деп. Окуш керек. Пайгамбар башка Эфиопияны билесиздер, каяктагы мамлекет, Африкада. Ошол нерселер бардыгын элдерди, эмелерди үйрөнгөн адам. Окуш керек, башкалардын тарыхтарын. Илим керек. Хажара фиман хажар хижрат кылгандар Усман ибн Аффан, анын аялы Рукайя, пайгамбардын кызы Джафар ибн Абу Талиб, Абдурахман ибн Ауф, Умму Хабиба бинт Абу Суфиянын кызы ва гайрихум болгон 100 та сахаба дин үчүн Эфиопияга көчүп кетти. Хаким Хабаша ан-Наджаши, ал жерде башкарган падышанын аты Наджаши экен. Аты ким экен? Аннаху лам юрсил лаху фуқара бал арсала мухажирина мин садат Курайш. Пайгамбар Наджашига бар кембагалдар жөнөткөн жок. Же болбосом кебирлер баргыла деп өзүнүн кызын, күйөө баласын, жакындарын алып калган жок. Бардыгын жөнөттү. Алардын арасында байлар, соодада, башкада ийгиликке жеткен инсандар. Барса баары бечара мусулмандар колунда жок. Эме эмес эле, арасында ийгиликке жеткен бардык инсандар бар. Баки пайгамбардын кызы, күйөө баласы, атасынын бир тууганы Джафар ибн Абу Талиб, Абу Талибтин балдары. Фа Курайш изаха лам ямна мин таблигh рисала. Курайштын ыза берүүсү, кыйнасы пайгамбарды элчиликтен токтоткон жок даваттан. Ал-фуқара аллазина хаджару аннаху саллаллаху алейхи вассалам лам ятахалла анхум. Ал эми көчпөй калган кебир калды го? Факырлар. Аларды пайгамбар таштап койгон жок. Алар менен дагы даватын ишин уланта берди. Вадамат л-хижра 15 сана. Хижрат 15 жыл Эфиопияда калыптыр мусулмандар. Канча калыптыр? Хатта Мадинада ийгилик болгондон кийин алар кийин Мадинага көчүп келет. Бирок бир көңүл бурга бир салават айтып, Кур'ан-ы Каримден Мариям сүрөсү, Каф сүрөсү мусулмандар эми хижрат кылып жатайын деген кезде Мариям сүрөсү менен Каф сүрөсү түшөт. Мариям сүрөсү христиан динини терең үйрөткөн Мариям энебиз жөнүндө, Иса пайгамбар жөнүндө баяндар берет. Биз ал динди да билишибиз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бул аяттын, бул сүрөнүн түшүү себеби эмне? Наджаши христиан дининде эле, Эфиопияда. Алар барып калса, кана биз дин жөнүндө, Мариям жөнүндө эмне дейт, башка дейт десе, булар Курандан окуп бериш керек эле. Кули ахлал китабы таала ила калиматин саваб байнана ва байнакум. Эй китап эйлери, келгиле, силер менен биздин арабыздагы бир чындык сөз бар. Ал жалгыз Алладан башкага сыйынбайбыз, бири-бирибизди Кудай тутпайбыз, бири-бирибизге душман болбойбуз. Жалгыз Аллага сыйыналы. Иса Кудайдын баласы эмес. Бул сүрө түштү. Экинчи сүрө Каф сүрөсү. Каф сүрөсүндө да бая дин үчүн асхабы Каф хижрат кылган, дин үчүн Меккени таштаган, көчкөн. Ошо жөнүндө биринчи жолу силер көчкөн жоксуңар. Муса пайгамбарда. Муса пайгамбардын коому да дин үчүн Египеттен башка жерлерге көчкөн. Аларды айтып мусулмандарга ошо маалымат. Аллах таала мурдагы пайгамбардын үммөттөрү жөнүндө кабар берди. Ва хаджарал муслимин ила ардил хабаша тарикина ватанахум. Мухажирлер мекендерин, малы мүлкүн, үй бүлөсүн, туугандарын таштап дин үчүн кетти. Факана дарба касия лил куфар Курайш. Курайштарга өтө катуу удар болду. 100 адам көчүп кетти. Элестетсең, Меккеден 100 адам, жакындарың, тууганаң, байкелериң, тайкелериң, эжеңдин баласы, күйөө балаң баары кетип калды. 100 адам кетти. Курайштарга бир удар болду. Бирок алар, болду деп багынып отуруп калган жок да, алар акча жыйнап, байлык жыйнап, белектерди алды дагы Амр ибн Ас ва Абдулла ибн Рабиа экөөгө, Абдулла ибн Рабиа менен Амр ибн Ас деген эки аксакалга жык, алтын, күмүш белектерди берди, Наджашига баргыла деди. Буну Наджашига берип туруп, аларды кайрап келесиңер деди. Наджашини алдаш керек да. Булар байлыктарды, бийликтерди, жана көп подаркаларды алып Наджашига келди. Авдат асхабы Мухаммад бихуджат аннахум футину келип туруп эмне дейт? Мана белектер сизге, мана сиздин жериңизге келген, биздин элибизге батпаган эл бузарлар жүзү келип сиздин жашап атат, бизге кайтарып бериң, бул бизден белек деди. Неге келди билесизби деди сиздин жериңизге? Алар барды эл бузарлар деди, бузуклар деди. Фаразал малик ан юслимахум хатта ясма минхум фастадаахум ва саалахум. Мен силерге тапшырып койбойм, мен эки тарапты угушум керек деди. Аларды да угайын, чындап эле силер айткандай фитнабы, бузукубу, элди бузуп келдиби, элдин арасында жамандык кылып келди, өздөрүн да угайын, андан кийин жөнөтөм деди. Фатакаддама Джафар ибн, алар чакыргандан кийин Джафар ибн Абу Талиб деген Абу Талибтин баласы Джафар пайгамбардын жакын тууганы болгон үчүн ошол чыгып сүйлөдү мухажирлердин атынан. Наджаши ариз алейхи ислам. Наджаши падыша чакырды. Ислам жөнүндө мага айтчы, диниңер кандай өзү деди. Джафар уккыла. Бир салават. Айюхал малик, о падыша деди.
Kunna qawman na'ishu fil jahiliya. Jahiliyat dinsiz yaşayt elek. Jahiliyat degen dinsiz, qalagan jasagандай jahildikte, nadandыкta yaşayt elek. Ya'kulul qawi minna da'if. Qaragıla, birinci söz. Bizdin küçtüler, küçsüzlerden malı mülkünü alıp jep koyat ele, tartıp alat ele. Küçtüler küçsüzdü tepseyt ele. Nusu el jivar ekinci qaram. Köngül burgula, Kolu koşnanın akını bilbeyt elek, koşnalıkka jakşılık kılbayt elek. Koşnalıktın adep ahlakını saktabayt elek. Kolu koşna menen jakşı mamilede bolbayt elek. Ekinci. Üçüncüsü, wa naqta'al arham. Tuğan uruk menen karım katnaşı jakşı emес ele. Tuğandarga köngül burbayt elek. Faja'ana rajulun na'rif nasabahu. Bir kişi geldi bizin aramızdan. Anın tegini bilebіз, ata tegini bilebіз. Wa sidqu çinçildığını bilebіз. Wa khuluqu münözünü, adep ahlakını bilebіз. Wa amanatu amanatçıldığını bilebіз. Amanatqa kıyanat kılbagandığını bilebіз. Fa amarana bil İslam, al bizge İslam dinini amr kıldı, buyurdu. Fa amara bi sidqil hadis. Bizge buyurgan nerse birincisi qara. Emnege al bizge buyurgan bi sidqil hadis, çındıkты söylögüle dedi. Ne eken? Kalp aytpa. Wa ada'il amana, amanatqa kıyanat kılba. Wasilatul arham, tuğandar menen karım katnaşta bolgula. Wa husnul jivar, kolu koşnany sıylagla, kolu koşna menen jakşı mamilede bolgula. Fa adalayna qawmana fazalamuna. Oşol nerseni atkar baştarsak, bizdin qawmumuz bizge düşman bolup başladı. Bizge zulüm kıldı, bizge qardık kıldı, bizde azaptadı. Faqala lana nabiyuna, oşol kezde biz çidabay kıynalganda, anam paygambarımız bizge aytdı, "Ukhruj ilal Habasha, Etiyopya jerine bargla, fa innaha ardul sidq." Al jerde çinçil jer var, çındık var al jerde. Al jerde zulüm jok, birödün hukuku tepselbeyt. Wa inna biha malikan la yuzlam indaha. Anın padişası hiç kimge zulüm kılbayt. Fakharajna ila ardika wa ikhtarnaka ala man siwak. Oşonduktan sizin jerinizge keldik, başka jerdi taştap dedi. Anan aytdı Abu Talib. Kelgen eme. Kim keldile? Amr ibn As, Abdullah ibn Rabi'a. Bular dedi, şu sizin Maryam jönünde jaman söz aytat dedi. Al Hristiyan da. Sizlerden diniңер jönünde, İsa jönünde, Maryam jönünde doomat kılat degen kezde. Maryam jönünde emne deyt degen kezde anan Kaf suresindegi Maryam enemiz jönünde anın töröşü, mojizasyny okup bergenden keyin Najashi turdu dagı. Sizlerden paygambarыңар çakırgan nerse menen bizdin dinimizdin nuru bir jerden çıkıp gelatat dedi. İmanга keldi. Men özüm kabul alam, yok başkalardı majbur kıla albayım dedi. Keyinçerek bir tarihtan aldığına keteli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kündörдün birine Madinada İslam küçöyüp musulman mamleketi kurulgandan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaları turuңuzдар deydi. Bugün bir musulman bir tuğanыңар kaza oldu. Gayip degen yok. Alıstan, gayipten janaza okuyubuz deydi. Kim desen Najashi, Etiyopyanın padişası kaza oldu deydi de Peygamber sahabalar menen aldına tavut koyulbastan janaza namazını okuydu. Al kimge okuptur? Najashi musulman bolup ötedi. Najashi dindi kabul aladı. Emi vaqtımız bolup kaldı mı? Daha 10 minut ha? 10 minut şunu bitirip koyun. Jafar ibn Abi Talib'tin balasının, Abi Talib'tin balası Jafar'ın sözünü ilik deyimiz. Ne kılavuz eken? İlik deyiz. Birinci. İlik degende payda var da. Zeb üstütten ötüp ketip kalbayla. Ayyuhel malik kunna kavmen na'ishu fil cahiliye. Ey padişah, biz cahiliyatta yaşayt elek. Küçtüler küçsüzdü jeyt ele. Küçtüler küçsüzlerden malı mülkünü tartıp alat ele. Duvallarını tepkilep buzup salat ele. Nusi'il jivar, koşnalarga jakşı mamile kılbayt elek. Wa naqta'al arham, tuğan uruk menen karım katnaşta bolbayt elek. Birinci sözü şula. Avval fakra adadı lahu masavil cahiliye. Birinci sözde cahiliyattın jamandıklarını sanap çıktı. Kolu koşnaga jaman kıluu, tuğan uruktu sıylabagandık, küçtüler küçsüzdü kıynagandık. Vaqtaral masavi allati yettafiq aleyhil kullil başar. Jafar ibn Abi Talib şu sözlerdi tandalı. Bu sözde din bolsa bolbosa bardık adamlar bul tur emes ekendigine bir doğuştan koldaydı. Turabı? Kolu koşnaga jamandık kılgandık, al dinde de olsun, dinde bolbosun. O Tengrisine de jakpaydı. Başkana da bardık uşunda ittifak. Tuğan uruk menen karım katnaşta bolbogandыкta jaman nerse. Küçtüler küçsüzdün akın jegen de jaman nerse. Bul dinden tışkar ele nersen. Bardık adam bul nersede bir doğuştan koldagan nerseni tandadı. Ekinci. Al fakra saniye.
فجاءنا رجل نعرف نسبه وصدقه. Bizge bir kişi geldi, anın tegini bilebіз. Sırttan keken жоқ. Tegin bilebіз, çınçıldığın bilebіз. Münözün, hulukuhu, adep ahlakın bilebіз. Ve amanatuhu, amanatçıldığın bilebіз. Fa'arafahu bi kalimat mucize bil habib. Kıska söz menen paygambar tanıştırıp koydu. Tegini bilebіз, çınçıldığın bilebіз, amanatqa bekem, kuluk münözün. Bundan başka ne gerek? Fakra salisa, üçüncü emesi. Amarana bil İslam, üçüncü sözü. İslam'a bizge buyurdu. Ve amara bis sıdqil hadis. Çındıқты süylögüle dedi. Amanatqa kıyanat kılbagıla dedi. Tuğan uruk menen karım katnaşta boğula dedi. Kolu koşna menen jakşı boğula dedi. Fa'addada lahu Ja'far kullal eşya hasana allati yettafiq aleyha'l cemil nas. Hazreti Ja'far bir neselerdi sanadı. Bu nesede de bardık adamlar bir doğuştan kolduydu. Al dinge karabastan ele. Turabı? Amerikansına da jakşı kolu koşnan siylagandıq, tuğan uruk menen. Al-Fakra Rabi'a, dördüncüsü. Fa'ada aleyna kavmena fazalamuna ve qaharuna ve azabuna. Dördüncü aytkan sözü. Oşonu kılsak, qavmumuz bizge düşman boldu, qavmumuz bizge zulüm kıldı, qavmumuz bizde azaptadı. Al-Fakra al-akhira, en akırkı sözü. Faqalana nabiyyuna ukhruju ilal ardı Habaşa. Paygambarımız Habaşaga bargıla Efiopiyaga fa inna ardı sıdq. Al çındık yeri. Ve inna biha malikan la yuzlam inda had. Al yerde padişah hiç kimge zulüm kılmaydı. Al padişahın aslında hiç kimnin hukuku tepsilmeydi. Fakharajna ila ardika, oşonduktan senin yerine geldik, başkalardan göre seni tanıdadık dedi. Radda fihi sunul karametil muslim ve izzatuhu. Bette ne Müslümandın sıy hurmatı, hukukunu saktagandыкta aytты. İnnahum ihtaruhu amman siwa. Ne üçün senin yerinde tanıdadık dese, sende hukuk saktalat, birödün hukuku tepsilbeyt, zulüm körbeyt. Oşol lekezde fihi mucamelelin Nacaşi, biraz tereň köngül bolsaň, Nacaşiga da biraz ne? Kompliment. Bunday jakşı söz aytıldı. Hoşomoççuluk kılganday. Vastarsalar Nacaşi qaylan hallaka mimma ja'a bihi nabiyyuk min şey. Oşo paygambarın alып kelgen bir nese barmı sende dedi. Ja'far aytdı, "Naam, al-Qur'an." Paygambar alып kelgen Qur'andan bar. Bunday Qur'an joğu da al jat, jürögünde var. Nacaşi iqra lana minhu şey'an. Maga bir nese okup berçi anda Qur'anыңdan dedi. Faqara aleyhi Ja'far bi zakaihi, onun özünün zirektiginen oku desele düşkegen jerde okugan jok. Zirektiginen okudu. Avval suratı Maryam suresinin başını. Falamma intaha raddal Nacaşi. Maryam suresinin başını okuganda Maryam suresini açıp berdiler. Wallahi la usallimukum abadan. Surani okup bitkenden keyin Allah'a kasam içem, "Ey, belegiňerdi algıla, bulardy silerge berbeyim" der. İbqu fi biladi haysu şi'tum fa wallahi la yuzlimukum ahad. Qalagaňyňça menim mekenimde jaşay bergiley, hiç kim silerge zulüm kılbayt, hiç kim silerge karşı çıkbayt. Wa ana ala hazihil ard. Men uşul jerde tirip ekenmin, menin jerimde silerge hiç kim zulüm kılmay, jaşay bergile dedi. Wa tawajjahu ila Amr ibn As qailan wa tawajjaha. Hayrıldı Amr ibn As'a. Ana la aqbalu rashwa min mulkil fi mulki mallakani Allah iyah. Bu sözge tereň köngül burga bir salavat. Amr ibn As'a qarap, men padişah bolup turgan kezde, men padişahlyk kılıp turgan jerde, men para albaymın, para korduk kılbayım, alıp ket dedi. Padişah ne kılat eken? Para albayt eken. Paraňdy alıp ket dedi. Fa'aşal muslimin fi ardil Habaşa ve hum ya'maluna gayru muttakiline ala gayrihim. Hem bul jerde daha köngül burga. Musulmanlar Efiopiýada jön biröle o almapoş ozmat işte alarga oor bolup jaşagan jok. Alar musulmanlar teri menen jakşı işletdiler. Oşo jerde teri işletүү postun başka har nerse içik emeleri tigip oşol jerde işlep başladı. Fil masnuat jildiyya allati yuhibbuha ahlul Habaşa fahabahum. Al Habaşa eli oşonu süýet, oşonun kızmatlary menen alarga eň jakşı kojunkalardy, maslı başkalar tigip berip oşolar menen jakşı işler menen jaşadylar. Musulmanyň öneri boluş gerek ha. Fi hadhihi al-asna tasarra işaat anna Quraysh aslamat. Oşol kezde Qurayşlar bahar musulman bolupdur degen uşak tarkap ketdi. Fa'ada rubuhum liyu'azzab azaban şadidan. Anın 4den biri daha qaytyp geldi, qayradan azap boldu. Musulman bolupdurlar, Mekke'de din tarkalypdyr degende qayra. Wa hadatha zalika annahu zata marra waqafa al-habib amama al-Ka'ba yasunu bi sawtil 'alin qara'a suratul Najm. Fasakatal jami. Bul emnege, bul uşak emnege çıktı dese Paygambarımız bir gün Ka'banın aldında ünün kötörüp Najm suresini okup atıptır. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve Najm suresi de fasakatal jami bardığı Paygambardın kıraatını okup jatkan kezde
ilan waqafa ila ahir sura. Suranın en ahırda şul ayat var ekan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Fasjudu lillahi wa'budu. Allah'a ibadet kılgıla, sajda kılgıla degen ayat var. Düşündüңөр ne degen ayat ekan? Allah'a ibadet kılıp sajda kılgıla degen ayat ekan. Fasajadal cemi' min ta'assurihim bil Kur'an. Bardığı iman keltirmegen adamlar da Kur'an'dan tasirlengeni bari sajda kılıp beriptir da. Bardığı sajda kılıp bergen üçün min ta'assurihim bil Kur'an faqala inna Qurayşan aslamat. Oşondan Qurayşlar musulman boldu degen söz tarqap kettir. Wa indama sa'alu Qurayş limaza sajadtum? Qurayşlardan ayttılar, "Ey, siz ne sajda kıldыңар? Sen Kur'an'a işinbeytlenger" dese. Qalat inna Muhammad takallama an alihatina wa qala usjudu laha. Muhammad bizning Xudoy jönündə aytып atıp, soğa sajda kılgıla dedi, biz özümüzün Xudoyga sajda kıldık deytken. Fa'ada mimman aada Usman ibn Maz'un, qaytып kelgenlerin arasında Usman ibn Maz'un ila Mekke ve kana bi jivar Abil Walid, Abil Walid'in qaramağında kiriptir. Fa kana yara sahaba yadribuna ve yuhanuna ve huwa bi jivar Abil Walid. Abu Walid'in qaramağında kirse de Usman ibn Maz'undu başkalar urup talqalap başladı. Fa zahaba ila Abul Walid ve qala lahu wajadtu jiwaran afdala min wa azam min jiwarik. Kin Abul Walid'in qaramağında kirgende. Kirever men sağa yatып çay dep koyganda, kirever hiç kim tiyip Oşo qarabasan Usman ibn Maz'undu köp urgandan keyin ahiri Usman ibn Maz'un Abu Walid'in janına keldi. Senden de jakşırak korgowçu barken, korgowun kerek emas. Men başkany taap aldım, koy. Korgobayla koy dedi. Qala wa man huwa? Menden jakşı korgoy turgan kim dedi? Qala jiwarullah, Allah'tın korgowsu dedi. Fa zahaba ila al-Ka'ba, Ka'baga bardı. Wa kana hunaka sha'ir faqatahu marratayn. Qala sha'ir li Quraysh atukazzibuna shi'aran. Al şer aytıp jatkan kezde Quraysh qayra toktota berdi. Qurayshlardın oşol kezde adatı akın tökmölük kılıp bir nerse aytıp atsa üzbeyt eken da, akırına çey okşup eken. Biroq bul aytayın degende qayra toktottu. Faqala da'hu fa innahu bi jiwari Abil Walid. Biroq aytdı, "Bul Abul Walid'in korgowda toqoqla aytsın. Tökmölügünü kıla bersin" dediler. Qala laqad taraktu jiwarahu. Men anın korgowunu taşlap koygan, men Allah korgoyt dedi. Fadaraba zarban wa daraba, anı ötökö urup saldılar. Wa qala alhamdulillahillazi uzit kama uzi ashabur rasul. Paygambardın sahabalары ıza körgönde men de ıza kördüm. Alar tayak jegende men de tayak jedim. Fazahika Abul Walid, anda Abul Walid küldü. Bayağı korgowunu algan, küldü da. Wa qala ma hazil jiwar? Unzur ila aynik. Qanday senin korgowun? Ana Xudoy korgoyt dedin, közüңnün kөгörgönünü qara. Fa qala lahu Usman aytdı. Wallahi inna aynil ukhra tashtaq lima fa'ala biha ukhtaha. Mana o közümdagi ejesiga bolgan nerseni sagınıp atat. Bunu közümde kana kөгörse dedi. Allah jolunda. فقال الحبيب أين عثمان فمسح الحبيب في عينيه فبرئ. Hazreti Osman ibn Maz'un'un ikinci közde kөгөрüp agıp kalayın degende paygambarga kelgende paygambar sallallahu aleyhi ve sellem tüpürögü menen bir sürtüp koydu. Şonu men bardygy ayıgıp ketip közü murdagынан jakşırak görüp kaldı. Wa men Najashi faqad aslama wa sallallahu aleyhi salatul gayb. Najashi musulman boldu, paygambarыбыз gayb janaza okudu. Hina tufiya wa ölgön kezde qumu wa sallu mata ahmisa abdun yuhibbullahu wa rasuluhu. Paygambar anda jana men şu söz taşatıp kettim sahabalarga, turgula, Allah paygambar süygön bir bende öldü janaza okuyuz degen eken. Allah jana paygambar süygön bir bende öldü dep. Ötkön sabaklardan alına turgan 5 eme. Birincisi, at-taqtitul hadif, maksatga bir plan tüzüş gerek eken. Jölle jaşoda kete berbe. Jaşoda maksatyň bolsun, plany bolsun. Ikincisi, an-nasiha, daim nasihat kılуу bir-biriге. Üçüncüsü, azamatul Kur'an, Kur'an'ın ululuğu. Dördüncüsü, la yadumu mal ve la mulk bel amel salih. Mal da, baylık da, beylik da tüvelük bolboyt, balki jasagan işin tüvelük bolat amalyň. Beşincisi, jiwarullah afzal ve azam min jiwari ey şahs. Allah Taala'nın korgowu en uluu jakşyrak başkalardan korgowudan, başkalardan kırışa boluşundan. Hiç kimdi kırışa tutma. Amin. Allahümme gfir lana zunubana ve kafir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar bi rahmetike ya erhamer. بسم الله
الله الرحمن الرحيم. الله